Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9. Siyak ni Manong Jun, siyak met ni Amag, da kami ti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Itay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karumubada kami, ada kami, manen nga FTD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Ang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon. Apo, it's the 16th day of July and may sa apo nga trahedya ti madaglagip ko no kasto nga petsa kat it's the July 16 earthquake. Talagang matapo nga nagpigsa iti year 19. Hangko lang ang maligip ti tawon. Basta July 16 malagip ko la una din nagpigsa nga nakatatu tinatay sa jay Baguio, Nueva Vizcaya, hasta adoana. Anyway, no nyaman tiraramit ndi abo kat kaduan da kami pelang araw diti las o diti talong oras alas 12 nga alas 3 siyempre with yours truly Katropang June together with Katropang John Mark para iti taloras nga programa na puluan at da kami Manen dito 104.9 XFM Santiago. Exciting nga talaga po ket dagiti bida itatangal daw nga mabaling mga bak ket dagiti nalpasan ka dagiti estudyante. Yan, nalpasan mo tan dagiti estudyante pa lang namin do nga estudyante niya. Ngem pa nagagrador lata ngem paliwan tayo man ti bida itatangal daw. Dagiti mamuat teachers, ayan, teachers. Nakaw, maklatan na sinote mo na. Yan, if you are familiar with a certain familiar, talaga nga di inusar ko nga sa familiar. No dama mo yung teacher, bagayo action inda, tabakay sutat yung mga bag, iti 200 peso load, 200 peso Gcash equivalent, kitaan. Dagiti amin nga, nagbanbanog nga maestra, ayan, kan maestro, principal, ano di awag na dyan tikuan, clerk no kada dyan Adas kada DEO o yan, administrative officer kunanan. At kita apo ti mabalin nga mga bag iti 200 load o 200 Gcash basta makasumba da basit kada dyan damagem me. Ngarod kiti mo nang sonata palong ano ti kaya mo kantaan for me, ayan, watching from Virginia, USA, from Annalisa's Kitchen. Wow, and Marites Espiritu. Shoutout mga pamangkin ko, sina Mara Lorraine at Rowan Jace. Okay, our opening piece para kadagitay mahilig nga agugod ti kiday.
day kapintasan, tan naglabasit day tarupan. Kiday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Di dakes nahan nga nilakay mo, di kay sagsaganaan. Anak nga tay makibibiyang, luiso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ulikod pa ekstensyonam. Angin kumahit sarding mo kuman, talakay mo alipliputam. Taiso ti nang aklong kaniyam, idi bargang isip kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro sa tiktik na mo analimed, Mildred. Kunak no tay kadenden ng asawa tingka, ipatpateg. Adalang ken kandi kapayla marmarnek. Once again, nagati ako mga maestro, maestra, principal, and other DepEd personalities. Iti colors tayo itatang at atyansan ng mga baka. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro sa tiktik na mo analimed, Mildred. Kunak no tay kadenden ng asawa tingka, ipatpateg. Adalang ken kandi kapayla marmarnek. Si kantay kabaknangan tilad at pagpalpala ilang. 24 oras ka nga online, puro selfie kargan at timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang pagserbiyan. Kasta lang ruden ngiti ug-ubram, balang kantis kanto pa ilang. Parang ko at dapay oras mo, at anangin day tabyag mo. Maan anuno nang isip kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapatek may sat lakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day ta puso, day tat pintas anapudno. Papudawem day ta puso, day tat pintas anapudno. That's a song called Maulawak, Mildred, our version of that piece. And please like and share our videos, especially kada kita estudyante tao, no, dagiti naganak nga dati kagayam na nga maestro kan maestra, please share. Tap na makapag-participate na matapo. Basit laang apo ti pangabakan nga naragsak ti mga bak. Di ka di balong. Wow. You don't need a lot of money to be happy. Okay. Happiness is a state of mind nga kukunata nunya tiket mo nga panunutan kan iti biag dataga nga di pinnabanangan no di kati pinaragsakan akas kunada dagitay barbaro apo nga manirib no manirib wen dagitay kabaruan. Ang kano nga pinnabanangan nga talaga ti biag tatan pinaragsakan so no nga ba ka naragsak ka ang mga masapol nga tagkal kat anak ko na dagitay kapagayam tayo One nga dito ay Facebook. Kay mga karuba, pa-shoutout po dito sa San Fermin, Puroksyet at paragayas na rin po ng song na Babylon. And hello Karuba, pa-shoutout po sa lahat ng taga-Aurora Isabela, Michelle Galiato, tinangan na. And iyo po, watching you. Pananda ni Babaran Rain, Barangay Daragutan West, San Mariano, Isabela, tayan na. Okay, dito mo to YouTube. Shout out sa mga pamangkin ko sina Mara Lorraine at Rowan Joyce. And of course, George sa Mangantulaw na imbang pangaldaw mga idol kaplaawang man. Ni bakit ko nga Marisa Mangantulaw. Ako na dito ni Jasper, ken Ranjay, ken Kastamat, ken ni Kanuto. Amat ang mga agdingdingag ti programa yo. Thank you and God bless you mga idol. Watching from San Jose, San Mariano. Wow. Taga-Jaya. Diyan ay nagan na dyan babamala. Okay. San Mariano, di pag-buibuyan na. Yan. Hello po mga pakibati nga po ang mga taga Zambales, lalo na po sa pamilya ko. Salamat po from Romualda Falarca. Falarca? Felarca. Felarca. Okay. George, okay. And Alma Espejo. Erpelo. Oh, so sorry naman. Hello po, good day mga idol. Shoutout from Tayug, Pangasinan. Keep safe always for decade.
Duo, God bless always. Yan. Hi, Tito John from Abril Brutas of Villa Carmen Pro 4, Kabatog, Tibalaymi. Avril Brutus? Yeah, apo ko na yung kaliji kinanti Marcy. Anak ni Ate Edis. Hello, kaanakan, and regards to... Apo ko kay tito ko na mo ni pinaubing nak. Dati premium ta pinaubing nak. Apo ko ta uncle auntie ko nadakin ni kanyayo ni Ate Edis. Yeah. Hello, Avril, and regards to Edgy. Yan, may kasinsin Edgy. Ay, bayaw. Yan. Okay. Papigsa man data ko volume ti YouTube mo tanawang na ng kaliji. And to all the people of Villa Carmen, Ramon, Isabela, good afternoon kada kayo. Amin naglalaro di kita agdaldalos ikidi kalabas nga aldao. And we have an incoming call. Yan, hello, good afternoon. Sir. Yes, may we know who's on the line? Alicia Keys. Alicia Keys, apo, nadamag na ngamin nga maestra kada maestro ti bida apo. Si Kati first honor. Ay, thank you. With high honor. Yeah, with high honors. Okay, 200 pesos. No, mapugdom dati sunata. Ano damagag? Okay. Okay, ready na. Ang binibining Pilipinas candidate number 2. Huwag ko na mo na. 200 pesos. Numasong patam. Dito eh. What is the complete name of our district supervisor? Ma'am Flordrisa T. Rujo. Of Echagi North Interim, Echagi Isabela. SDO deta na. SBS. District ko na. District nga. Dupi. Kung sa mati kayo mga damagan, Division Superintendent. Division Superintendent. Kaya mo, sorry. Division Superintendent. Kasi ang kumamudi yung pagkami. Si Ma'am Yana, sir. Complete name. Magnagan na. Barbaron? Yeah. Ang okay. ni Ma'am Makalingan. Okay. Go Basta ni ahead. Ma'am Yana. Ay, complete name. Nagirita nga. Okay, bilangan ta kati 5. 1 2 Kita am dagi imbitasyon nyo dito, ma'am. 3 Pagiray. 4 Google ko tayo. 5 Damdaman tumawag ka ulit. Nasa baliwan tayo. Greetings ko ba nga Okay, go ahead with your greetings, Ma'am Alice. na happy board exam teacher kay John Alexis Basco ng Watson's SM Kawayan. Nag-board nursing nga. Okay. May kaduwa nga nurse nga anak ko, idol. When? Adya lang? Kastamit nga, good afternoon, kadagi jay. Apokok nga with honors in San Mariano Central School. Isula nila laon. With sa Arwana. Isula nila laon ti Facebook dito with honors. With honors da amin, Lodge. Kasi siyempre, anak ti maestra, katapok ti maestra, imposible nga hang ag-honor. Okay, adya lang nga rod. Kasamit amin kadagit agdingding, idol. Okay. Lakay ko ni Natalie. Nakaisam ni lakay mo. Nakaisam. Seryoso. Agpay payubyub. Ha? Agpay payubyub. Cellphone. Ay, okay. Okay nga rod, adya lang. When, idol. Okay, sige nga rod. Thank you for calling. Okay. And balong. Hello, pabati naman po kay Lolo Pedro at sa Libed and Asuncion family ng Rizal, Alicia Isabela from Sian May Libed. Waday sa'y balasang nakiam-amuan isa'y baloy tagabaho
Nay dumdumay pintas na sino man ay lalaki, Dagos ay mangor sunada. Tinay na siya tansin maag-abot, siya latay waras na num ko. Adiyak malinglingan san panag-isisem na, yasan matanay umila. Arig mo san sabong na imulay san bahong na banglo yan na pintas. Noon daot apitan ioy daot Manila, panasip pusanda. Annabel Fernandez, anak ko na na to eh. Hindi ka naman. Oh. Good afternoon and blessed Sunday karuba from Rolando Miranda de la Cruz. Amoy akar itbahong masaganak sika, say nakat pan gardena. Wadat san rason ko mabantay aksika, say maen mangununa. Aring mo sang sabong na imulay sang bahong na banglo yan na pintas. Noon daot apitan ioy daot Manila, panasip pesanda. Amayak at bahong masaganak sika, say nakat pan gardena. Wada at san rason ko mabantay aksika, say maen mangununa. Arig mo sang sabong na imulay sang bahong na banglo yan na pintas. Noon daot apitan ioy daot Manila, panasip pesanda. Arin mo sang sabong na imulay sang bahong na banglo yan na pintas. Noon daot apitan ioy daot Manila, panasip pesanda. Grace, hello po, watching from Dubai. Pakishoutout po ang husband ko na nagtatampo. Bati na tayo kung ano to ni Grace. And Digor Medina, good afternoon po mga Lodi. And Arturo Dumelo na naimbang Aldao from Taguig City.
And of course, ito'y text line tayo na impag nga malam yu kuya, kablaawan nyo man amin nga dumdumog dito'y Quirino Province. Napik sa signal yu dito'y manong, sensya kayo, diyan makabuya live yu. Awan load ko, thanks from Joe Dasig. And our second caller, okay, once Hello, again. sir. Yes, hello. May we know who's on the line? Ni Gina Castillo ato, sir. Di Purok 2 Progreso, Aglipay, Quirino, sir. Teacher? Pwede, sir. Ay, okay nga ro. Kablawak man ni... Kablawak man ni tatang ko, sir, nga kasangay ito no July 18. July 18. Sir, ni Valeriano Castillo, sir. Kastamat din nga kablawak mo ti... Kabsat ko nga duwa pa, sir, ni Edwin, ni Jonathan Castillo, sir. Kinang rangaro namit kinila kay ko, sir. Mabalin ti agri-request, sir. When, sige. Jay kanta ko, sir. Dita din namlatan, sir. Thank you. Dito din na, mawa nagpasulak. Thank you so much for calling. Sigarod, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. And kung na napay dito text line piya po, basahin tayo, sakbay nga pumatalasas tayo. Kablawa man amin, kablawa man ni ading kong Erlinda Noble, dito'y Pagadian City, Zamboanga del Sur, Mindanao, from Clarita Noble Rigor of same place, Zamboanga del Sur, Mindanao. As you can see, apo far-flung place, nagatayo, ti pagkapunta. Yan, so kasta apo kalawa iti sakop iti Adda kami manan, hingga na Zambales, Zamboanga makadaanan kami. Once again, dikiti tumawag apo nga kayat na mga baka is teachers apo or any position from the Department of Education nga naanos apo nga nanganantabay katigiti ubing nga nagkagraduar itatak nagis eskwela. Ayan, gungkuna damaten apo. I mean, nga gungkuna nga dajay tagungkuna maan. Gungkuna as in parabor damatan. Ayan. So, agsubli kami apo kalpasan ti sa magmamano apalagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, we're back on air, live po dito in Santiago City. Still with you, Katropang June with Katropang JM. Dito lang po numero ng programa Adda kami manon. Dito 104.9 XFM Santiago. Exciting yan. And yan, itibida tayo ito tanga programa po nga Domingo kat dagitay mamaestro ken mamaestra nga agisursuro manariman agisursuro or any position in the Department of Education nga iso tinakan anos kadagiti ubing nga nang paggraduar kan nagisursuro. So all you have to do is dial 0905-808-1259. And we have another caller on the line. Hello? Hello, sir. Yes, hello. Sino da ito eh? Ni Christina, sir, nga taga-Kawayan. Kawayan City, Isabela. Okay, Christina, go ahead. Maestra? Kablawak man ni lakay ko, sir, nga kwa. Pinakamamahal ko. Go ahead. Tapos ati kadwak nga na ati Amelia. Madama nga mga si avocado. Aji lang? Well, sir. Okay. Ag-request ako man, sir. Babylon man. When Babylon, sige nga rod, tukarin may damdama basit. Sigurado, sir, Kaya maliwa po, Diyos ko. Hindi ko, naglawag timbagak. Maestra ka nga rod. Well, sir. Teacher. Salamat, sir. Ay, okay, sige nga rod. Okay, bye-bye. Madina mo nga... Madinsahan siguro nga teacher. So once again, ulitin niya po, iti tumawag kat mamaestra laeng, pailaan kan mamaestro, that department. We have another incoming call, 5154. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Ako ulit. Suki. Sino da ito eh? Malis. Alicia. Apo? Adda na lipat ka in greet, Lord. Sige. Go ahead. I-greet ko man, dagi jay batchmates ko ti LIC yung Itchage batch 1983. Please attend our reunion on July 25 at Kawayan. Attorney Pagriyos Farm. Ayan lang? When, Lord? Okay nga, Rod. Dati, sumali ka ulit? Of course. Sige nga, Rod. May isang damag dito eh. Kaya ami kay, adi, pang binibining Pilipinas si answer na Sige. Sige. Anya, iti napintas nga kaugalian, iti kaya mo nga maisuro kadagita ubing mo. Attentive, respectful, passive, and active.
Ano data source mo? Source ko, When? experience of teaching for 31 years. Apo, atitog sa launay atan. Ulitin man, anya ti may kaya mga isuro to Bing, nga matutunan da nga magandang asal. Listening is the beginning of understanding. Because listening is the start of everything. Knowledge, intelligence, being active with values education. And I, thank you. Kung mo, ending na. Thank you, kumpare. Ayan, kumare. Apo, sa nga gasutlaan ko na dito sponsor, iti na nga bakam taham mga direct question. Ayan, kumbaga pang-load lang. Di ka de. Okay, thank you. Okay, congratulations. And ragrag sa... Okay. Pagapulot by JM. Sige nga. Okay, ma'am. Thank you. Okay, bye-bye. Okay, that's our caller. Our frustrated caller tatit na naabak iso na di first di damdamagi mi DJ nagan na ni SDS. Ayan. Okay. Schools Division Superintendent. Schools Division Superintendent. Okay, no, maestra ka po, tumawag ka, maestro, kasjay. Okay, baka si kati mga bakan. Okay, lagi tayo pangablaw dito palong, anak ko nada. Yan, shout out mga bossing from Japan, from Ramil Galima. And good day mga idol watching from Busan, South Korea. Great command naganak ko dito ang balatungan nanay na si Aurora. Gemma, SB, Justin, Bonjok at katugangak dita, Mabini na si Nanay Patring at Tatay Jan, Tina at asawa ko na si Jonalet, pati na rin sa anak ko na si Prince Louie. Pakikanta man jay, Soyosoy. Okay, as requested here is Babylon. Medyo makaunga na dyan nag-request. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. One the wicked carried us away, and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? One the wicked carried us away, and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Ato yung karo ba? Lagi tayo pungkuy ang mapagtalkan. Pungkuna naman lagi tayo arami di mga jingger. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion.
requested, apo, the rivers of Babylon nga orenya, papapanam, orenyang okasyon, isulat at timang mga ganan. And in fact, adon tinaramit mi nga political jingles, apo nga dayta ti kantana. Iso nga, sige tayo ngayangay, apo nga kakapitan, kagagawad dita, ay kay agtuaduan na FDD when it comes to your political jingle. Anong arot ti kung kunana dita, apo balong? Juan Arturo Dumelon na bangal daw karuba from Taguig City. Kunana. And Lay Rose Gionyo, karuba kablak man ni Manong kong Joselito Ramones nga kasanga inton Miyerkules. Agtawon iti 61. Pakanta niya mati happy birthday karuba kan nag-request sa mante binungo or agyaman na karuba. Lay Rose, Delia Kerubin ko na pa-shout out idol, Corazon Javelin, Lovely at si Apple watching from Bulacan. Okay, maayong buntag sa imo. Yan. Okay. Glenn Grande. Karuba kablawan na kami mana po dito Balawang Paniki Tarlac. Kan pakumustak ni Mang Roy Pedro kan Bulog Pedro dito sa San Agustin Isabela. Salamat po. Para kay Manjay ay binaway tulong. Para kini tatang ko nga nagawanan. Wow. Okay, so sad to hear that. Nangangarod, life must go on. Hangarod, ulitin niya po dagitay the chance na mga back to 200 load or GCash with a simple question apo nga amumimot nga narigat amuyo dagitoy kaya lang kita kas gun-gun na laeng iti bayad dagita panog yung nang isurusuro ko dagita bang iso nga si kayo apo ti bida mi itatang Domingo. All you have to do dial 0905-808-1259 0905-808-1259. Okay nga rod. Balong, ano dagi jay Nalodamon, aji kini mo pa. Dawagam no Gcash win no. Yeah. Ma'am Alice, if you are listening, anya i-text mo man jay number nga lodam me. Ti Gcash win no load. Sa kasur laeng mo kasla consolation ng dijay. Better luck next time. Damdamay ito nagpapugto kami di Sonata. Okay, i-try mo manen. Okay, load mo na. Dawagan ta pa Gcash win no. Okay, for the meantime, let me give you an oldies but goodies. Yan, mabalinti ko man There's a caller. Okay, we have another caller. Yan. Load ka no, load. Iti, okay nga load. Agol ka ba di magsasarting nga ito. Hagdetex ni Kapsat. Okay. Siguro teacher da ito yan. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Ay, hello karuba. Sino da ito oy? Ay, ni Amelia favorita, sir. Amelia. Amelia ti Proxete to gagaraw. Ay, okay. Chage. Hanga maestra. Mistra talaga tilabak. Ay, o sige nga rod, kumablaaw kan. Awak lagi si anak ko, nga dita Proxete. Ni Tyson ko, ni Banji, ni Makibet, at saka ni Kwa, ni IC Sebalon. Aha. Jadi ako ko nga kita nga gibanang ko. Inong ko. Nilengeg ko. Nagadudang saya ni Angel saka ni Elamay. Jaman ako naruba. Okay, thank you so much, Matt, for calling. Ayan, di caller tayo po. And next time po, tumawag kayo nyo is speakerphone na lawlawag. Okay. May mayat iti reception na no, hanga naka-speakerphone. Ayan, balong. Hindi ka nakuha mo nga eh. Okay, may samang pa yung Sonata. Okay. Tatakan na dilodam. Lumlum tagan Nay tu'y kukuk anamarda Agnon nunuk Di ut-ut na kumot kutiko
Agtututu, tagtututu. Tay kukuna masuksukto. Agdardara, agdardara. Tatno nga tat panaglaing na. What can I do? What can I do? Naging fiksyon to'y ramay ko. Manicurista, malayo kayo. Ipulong kayo kini Rafi Tulfo. My love, natay kansa. Lumitlitam tilawlaw na. To'y ramay ko awan buya na. Maragrag-rag di kukuna. What can I do? What can I do? Naging fiksyon to'y ramay ko. Manicurista, malayo kayo. Ipulong kayo kini Rafi Tulfo. My love, natay kansa. Lumitlit-ang tilawlaw na. To'y ramay ko awan buya na. Maragrag-rag di kukuna. Maragrag-rag di kukuna. Maragrag-rag di kukuna. Once again, para kati pa-premyo tayo po, we would like to say thank you so much po kati kita generous sponsors tayo. We have Manen, Larina Flores of Quebec, Canada. Rainier's Private Resort. Yes, located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela. No, kaya ayog pala ilang nga po, bumisita kayo lang. Di Patog iti San Sebastian Integrated School. Makita yun, di Rainier's Private Resort. And of course, we also have Manang Laureli Baldoria of California, USA. And Uncle Perry and Marcel Totok of California also. yes, of course, we also have Kabsat and Ronald and Kathy Salvador of Hilo, Hawaii. Ayan, Uncle Daniel and Antili sa Kabala of Hilo, Hawaii. Of course, CJ of Baguio. And of course, itihangag pa Luma. Today, employment. Pacific Star International Employment Corporation. Ayan. Nagkidikit natin, aga bro. Dagat, kung na naman dagitoy YouTube. Nalpas mo dagitoy. Hello po, mabaling request dita din na mawon nagbasulak. Thank you po from USA from Romualda Felarca. Yan, dito din na mawon nagbasulak ko na. Oh, okay. May new dito sing load mga load dito number at then load mga load thanks. Ay, okay. Ang kami ang phone bookin dagiti ko ta naka-add adunay kargana dito phone book na dito cellphone ko madinga ko madinga umanayan ayan bagtuno at to ti agi regalo kanyak ti iPhone nga kunana tatay. Likarluang ka, kung na iPhone 6S. Apa yung with iPhone 4? iPhone 4 yan. 4S. 4S. Agur ka, pero kita dita din na, mas requested. Ayan na, giant na yan. Dita din na. Ay, binaway tulong ko mga po. Ni Glenn Grande. Okay. We'd like to give you our emotional version of the song.
awan nagbasulak, tay naramid kumet amin a pagragsakan. Ngaman insubad mo sinaktamlaeng to'y pusok, di mo inilalan na pudnong nga ayat ko. Karim kanaya ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anaya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amok ang nakabasulaken ka. Di taden ng awan nagbasulak, tay naramid kumet amin a pagragsakan. Ngamaniyat insubad mo sinagtamlaan to'y pusok, di mo inilala na puno nga ayat ko. Kerim kaniyat ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amok anak kabasulaken ka. Di taden nam awan nagbasulak, tain paay ko amin akabaelag. Di taden nam awan nagbasulak, sikat ng perdi ng waswas kiniayat, ng keltay kadagiti arapaan. Sir, kablawa man anila kayo ni Julie Taguba. Tinang kablaaw Christina Taguba. Thank you, sir. Very short message. At least nalagip mo nila kayo mo. Happy Sunday, Manong June and John Mark. Thank you for the entertainment. Please sing the Victoria song. It's Maribel Garcia from Salinas, California. Yes, we will be doing that. For the meantime, we would like to say happy birthday to ating Marivic Louise of Hong Kong. Happy birthday. Watching from South Korea, pa-shoutout po Mark Jordan Dalaya from Jimhae, South Korea. Wow. Pa-request po, Best Friend Forever from Sir AUB. Oh. Awanan mabuting mga tumawag na kitang mamaestro kan mamaestran. Okay. Worry not. Nalaka lang nga po na kitang question eh. Di taden na awan nagbasulak, tay naramid kumet amin a pagragsakan. Ngamaniyat insubad mo sinaktamlaeng to'y pusok, di mo inilalan na pudno nga ayat ko. Karim kanaya inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amok ang nakabasulaken ka. Di taden nam awan nagbasulak,
sikat ng perdi, ng waswas kiniayat, ng keltay kadagiti arapa. Ditaden nang awan nagkasulat. Gusto ka matanag, kada tikoler tan. Yan, hello, good afternoon, 5832. Hello, Idol. Yes, Apo. hello, idols. Ni Glenn Grande day kay Apo, Karoba. From From Balawang Panigitarlat. Tarlac na talaga. Apo, nagadayo, ha? O, sige, kumaba. Saka kung comment kanya yo YouTube Karoba. Anya naga mo to, Glenn Grande. Okay, okay. Grande. Okay, nga rod. Kublawak lang dagiti family grande dito Panigitarlat ang da Manong Roy dita Isabela. Aha. Manong Roy Pedro dita sa Agustin Isabela. Ako po ng Karoba daji ko. I've been away too long para kini father ko. Well, we'll be doing that to nagsupli kami na nagtungan ti oras si Patalastas. Okay. One Karoba, salamat. Sige, thank you so much for calling. Apo, nagpo pa yung nagtawagan na Panikitarlac. So, stay tuned and we'll be back with more songs, more requests, and more dedication right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ. Okay, we're back. Katropa and still with you. Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po, numero 1 nga programa. Adda kami Manen. No, di kamot. Adda kami man dito 104.9 XFM Santiago. Exciting. Diyos ko na di kami kalbitin, di kami sumungbat. Baka kano busy, dagiti mamaestro, kayo mamaestra. Well, ay gata, hantay nga basolan. Okay, dagiti dyan Apo Palasyo, taawang kahit na dito tumawag, agkablaaw, please feel free. Iti numero mi Apo tiwat, iti WhatsApp is the same, 0905-808-1259. Kat kung nanang araw dito ni Lilia
Marana, good morning mga idol watching from Kuwait. Dapat adamot WhatsApp you, tapno makatawag kami mo dito'y abroad. Okay, that's it po. 0905-808-1259 is our number to dial po. Go ahead. Kung nanganan ng roti Danilo, Lianilio talaga, Tijay. Naimpag nga tayo kada kayo gagayo. I'm watching from New Zealand. Shout out ko ma'am. Dagiti kakabsat ko dito Jones, Isabella, Lianilio family. Lianilio family. Okay nga Rod. Once again. Shoutout nga po, nakikinig kami ng XFN. Thank you po, Idol, from Mike Domingo. Pa-shoutout nga po dito sa Barangay Balintukatok, Purok 5 na nakikinig. Ngayon, Idol, parakis po ng bawal na gamot. Salamat ko na ni Mike John Domingo. Hello, mga idol listening po here, Jones Isabella. Pa-shoutout po from Agnes Dagdag. And pa-shoutout man dito Ilalog Luna Isabella Caruba. Thanks from Lord Aizen Esteban. Ayan. And I just realized may gayam na medyo nabuntog ti pa nagbasa tapno hantag kamali kan napinpintas ti pa nang ibalikas. I-try mo man. Ladies and gentlemen, John Mark Pastor. Yan, good PM mga katropa. Shout out kina Mami Sugar, DJ Barbecue, katropang Giro, katropang Chris, at sa inyo na rin katropang June and John Mark. Especially kay katropang Rowena Monchang, agayaman mga katropa from Johnny Mamawad, Kalma Jr. Okay, DJ man request ko, ayan nan, kumpare Lodi. Aywan, taga-pulot. Taga-pulot. Kung na ni 100 peso load na, pag di 100 peso load, kabsat Alice. Okay. Keta, no, daman, tumawag ng teacher 200. Apo, basta masong bata nyo, DJ basit nga question may. This is it! Dinggem mo biyak ko, dinggem tibaga, ay ayatan ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naging niliw. Dinggem to'y gutob to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka rin ala. Umay kato'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maet apan, iliw kan senay. Ililiwet di ka rin yuni, ayat di dandamo, tinayron nga rako, abuyugan tiyas asog. Ililiwet di agek na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiyak aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwet di areng-eng, titileng itilapayag, umay kanobiyag ko, mailiwak unay ken ka. Requested earlier, song called I've Been Away Too Long. How can I say
Kablaawa mo ti Family Mateo dito'y barangay Sinili from 2032. Don't look that way to me. It hurts you so, I see. But I just can't go on with love. I give you all I have, so there is nothing left. I may be wrong, but I better go now. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. No, I can be so strong. I've been away too long. La, 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 la. I've been away too long. Well, kung ano dito ni Kabsat Linda Pasyon, happy good Sunday. Karuba manong June and JM. I'm always listening here in Kuwait. Pa-shoutout kinilaki ko Lamberto Pasyon Jr. ken Leslie May Pasyon Andres ken tay Apok Anaya Faith Andres ken ni Noli Andres. Ananay kanti Arda J. Andres DJ na Odin Noli Andes kunana. Awatable sorrow. Okay, Mary Joy por Lucas ano kunana? Pasyarat man na po kadagiti Familia Iglesia por Lucas. Nang nangrona kinilakay ko nga ni Allen por Lucas ken je balasaw ko nga ni Ayumi por Lucas coming from Mama Joy iti Tokyo, Japan. Ting 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 ting. And Mariano Kalugay, shout out man karuba dito Oscaris ken nakablaawa man ani paket ko nga ni Donna Claire ken pa-request man iti Bobby Loan na po imunan tatay na di Bobby Loan. Okay. Good AM from Ma'am Nilda de Leon. Yes, kurang iti programa minuhang may nga makita di kiti nga nagan Nilda de Leon, of course ni Manang Lorely. Where are you? Are you with us? Agboy-boyan sa watching you right now kunana ko. Ay, nag-PM. Okay, Manang Lorely, kasla kurang awan ti greetings mo dita. Kablaaw man ti amin na Tok family dita, California. Okay, for the meantime, kapot awan na po, iti tumawag nga mamaestro ken mamaestra. Agpa, pugto tayo nga rod, iti sonata for 200 pesos. Yan, courtesy of our sponsors nga impasa mitatay. Aha, dagitoy sumaganad. Thank you so much sa kada kayo. Manang Larina Flores of Quebec, Canada, Rainiers Private Resort, Manang Lorely Baldoria Perry and Maricel Totok, Akabsat Cathy and Ronald Salvador, Daniel and Lisa Cabal, CJ of Baguio, and of course, Pacific Star International Employment Agency. And kunin Benilda, hello mga idol, Sir June and handsome JM. Have a blessed day watching from Doha, Qatar. Doha. Doha. Tarka. Doha. Dinig. Doha Takar. Doha. Wow! Tandaan na nyo, 200 pesos abo at stake. Ikam man itibasit nga kwabalong. Ikam tibasit nga pasakalye on how to do and how nga mga bakta. Ayan, siyempre, title of the song, your name, your age, and address. Isend nyo lang nga po dito ay 0905-808-1259. Again, your title of the song, your name, your age, and address.
I-send nyo dito is 0905-808-1259. Yes, get no nangabakan, itatangal daw, you lose the chance of winning. Yeah, hello June and Jem, always watching you guys. Miss you both. God bless from until Laurel. Yes, Dr. Orayek. And of course, aside from papugtuan mi dating nga sonata, we would like to dedicate this piece naman ng Lorelei, to Kamsat Nilda, and to everyone. Yan. Nga si Dagkada kami. Ngarod, what is the title of this piece? 200 pesos, i-text you lang. LA's fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Bomb teams go, the rent's so low, but you know I keep thinking about making my way back. Well, I'm in New York City, born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's somebody in mind no more. I am a send no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am a cry, I am said and I am lost, and I can't even see why. Living my lonely state. You ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about the name, it's still the same. But I got an emptiness deep inside, and I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am a sin, no one there, and no one heard at all, not even the chair. Cry. I am said and I am lost, and I can't even see why. I am a sin, no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am a cry, I am said I am living me lonely still. Dansa na nga bakan ba lang 200 pesos? Tawaga mo nga mana nga nakaanli Okay, dati may isang sunata nga favorite ko apo deta.
And kaano lang nga inareglo ta nakadatumo ti aregluan. Always with you, neighbor, through thick and thin. Thank you so much, Kabsat Nilda. And of course, Manang Lorelei. Okay. Ang pantawag ko? Awan naman yung nakaregister iti Globe. Dito. Dito lang. Kagliringan. Hello po. Yes, hello. Sino dito? Dito linya. Nerissa Roma po. Nerissa. Norivic ko na naman. Norific. Pala sa ako'y ate cellphone mo pala to. Okay. Sino nga dito eh? Nerissa. Nerissa po, kapatid ko po yung nag-text. Okay. Mano tawon mo? 22 po. Ay, yung kapatid mo na nag-text, nasaan siya? Gusto ko siyang makausap. Sige po. Hello, Norific. Hello, sir. Yes, Norific, mano tawon mo? 27 po, sir. Single. Opo, sir. Bakit? Anong nangyari? Napag-iwanan ka ng tadhana? Ayun. Si John Mark, 29 single din. O baka naman kayo ay pinagtagpo. Any reason? Why are you still single? Anong reason? Sir, I'm married na, sir. Ay, married na. Anyway. Yes, sir. Pero Separated. kasi masyado mong sinasakal eh. Dapat maluwag lang. Anyway, whatever is that thing, okay, choice mo siguro dito. And I'm sure you're happy right now, okay? Naragsak? Yes. Okay. Yes, sir. At ang ay ayam nga empati na like a child. Sir? May naiwan siyang alaala. Bata, ganun. Ay, wala, sir. Ay, wala. Hindi naging... Wala po. Okay. Anyway, from Maligaya at Shaggy, congratulations. At ang title ng kanta ay... I am I said, sir. Correct. Okay, bye. Thank you, sir. Okay, bye. Sabi ko kung sino kumanta, bye. It's not bye-bye, it's bye kung sino kumanta. It's Neil Diamond. Anyway, kung mablaaw kan, baka tapig mo ang kablaawan. Ayan, sir. Binabati ko po ang aking kapatid na nasa Laguna po na nandun po sa malayong lugar po. Malayo yung Laguna talaga. Yes po, sir. Jela ang arod. Tapos ginigit ko din po yung kapatid ko na mag-graduate po siya sa August 8 po. Aha. At saka po yung mother ko po, binabati ko po sa bahay po. Okay. Ano nga ro, GCash o load na lang? Gcash na lang po, sir. Etong number na to. Yes po, sir. Okay. Thank you so much. And that's it, Apo. Iti na nga ba katatayo iti load 200 pesos GCash kanugayam. So, thank you and congratulations. Once again, for the meantime, let's give a last piece. Sakbay nga pumatalas sa stay balong. Ikamanti hustisya tayo ito nga sonata. I don't want it big diamonds and ruby too. But now that I have them, I'd rather have you. I want it on my charm. With everything was sweeter than wine.
Ditan tinakipusan iti Omo na nga 1.5 hour iti pagayam nyo. Agsabli kami with more songs and more requests right after the break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal.
and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Danny Salvador, Mr. and Mrs. Daniel and Elise Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't lagi din tatay so nang kasta. Tatay kumapay lang yung pagam. Anyway, datan. Rupa miti makikita mo na ating siyan. Okay. And kapukay ko nga ma-meet dito yung ubing. How old is he? How old is ating siyan, May? Amom naman nung tawon na. Hindi ka Ayan, adda kami na kabsat nila. Ayan, thank you. Okay, number to dial 0905-808-1259. Noawang pa'y tumawag nga maestro o maestra ay kat agpapugto tayo man ti sunatan ta nakadaduti sponsors tayo. Once again ulitin man nga basaan da kitay sponsors tayo balong. Would you mind to read? Ayan, special thanks to Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Rainier's Private Resort, located at San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Yeah. Auntie Lorely Baldoria of California. Yes. Uncle Perry and Marcel Totok of California. Yes. Kathy and Ronald Salvador of Hilo, Hawaii. Daniel and Lisa Cabal of Hilo, Hawaii. CJ of Baguio City. Pacific Star International Employment Incorporated. Apo? Yeah. Corporation. Incorporated, di ba? INC ka na, di ba? Corp. Ay, corp lang. Corp. Okay. Ayan, we have a caller on the line. Good afternoon. Hello, sir. Idol. Yes, sino da ito eh? Pagati Manawag, sir. Manawag, Pangasinan. Manawag, Kawayan, sir. Manawag. At agayam di Manawag ka, kawayan niya. Uy, sir.
At damot iti, image, is it a Catholic place? Ano, yes, sir? Ano, damot ti Our Lady of Manawag kasjay, awan? Awan, sir. Okay, basta barangay Manawag ko na lang. Win, sir, Barangay Manawag. At ako mamong barangay Piatta. Awan with, sir. Ay, okay nga Rod. Sino nga Rod ulit? Dito yan ni? Nelly Sawit, sir. Meli Sawit. Nelly. Nelly. Okay, Nelly, go ahead. No, kumablao ka. Una mo pa iti amin, sir, kabalawang ka, tembag nga aldaw mo. Sawit, pinikapitan ni Saninonan. Tinanin yun, sir, nga kapuro ka, iti purok tres, iti Manawag. Yes. Kinang rona, sir, digiti manugang ko, iti Inggudsor, pamilya Ilarde. Kin pamilya Diego, sir, iti San Mariano. Kin pamilya Lasam, kin pamilya Agbayani, Tagapan, sir. Okay. Tawanin, sir. Thank you. God Okay, bless. thank you so much. Tita Barangay Manawag, Kapsat Nelly. Yan, Nelly, hindi na ganun, Nelly, di ba? Okay, thank you. And kita tumawag ka po nga teachers, please. Ayan, ano na yung teacher here po ng St. Louis College of La Union and La Union Cultural Institute. Hehe, shoutout po from DJ Molina. Yan, tawag po kayo dyan sa sinabi kong number kung gusto niyo pong magbabati ng live. Yes, and tap no may kataji doubt ko kasi I'm doubt. I'm in doubt no that at St. Louis when St. Louis di ka na Yeah, pronounce. St. Louis. St. Louis. St. Louis College. Yeah. Okay, we have another caller. We have hello. Hello, Manong Jun. Yes, apo mati makatawag din kita maestro. Okay, go ahead. Si James Iniego to. When. Yan, una po sa lahat, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon. Lahat po kayo dyan sa studio. Pasensya na po kayo kung medyo maingay dito sa aking area kasi live and direct po tayo dito sa may Barangay Community Center ng Porokdo, San Pedro, Alicia, Isabela. Oh, okay. Opo, binabati ko rin po yung aming barangay captain. Saka lahat na rin po ng kanyang mga kasama. Tapos yung amin pong special guest ngayon, si Mayor Amos Alejandro. Ni Mayor Joel. Opo, si Mayor Joel Amos Alejandro. Yeah. Yun. At nakikinig po kami ngayon hanggang kanina nga nag-umpisa yung programa ninyo. Okay. Pero medyo maingay lang kasi dito kasi may may emergency meeting daw. Okay. Adya lang nga Rod, tikablawam. As of now, yan lang po muna. Manghihingi sana ako ng favor. Nasali sana ako sa inyong palaro kaso lang, di naman ako teacher. Kaya nga, Orion, di patang mo. Dantulot na di. Aming nga masahista ko nagto. Bigyan nyo na lang ako ng load. Okay, next time. Sige, magre-request nga po ako. Okay. Request ko nga po yung kanta ni Lady Gaga, yung paborito ko. Sige, we'll be doing that later. Yes. Okay. Thank you, Manong Jun. Thank you, Ading James. Ayan. Okay nga Rod, kita mamaestra. Once again, awan, tumawag, ay kita. Wow, tattoo, what it says, or just a design ko na ni Kapsat Nilda. Show off! Yeah. Okay. It's a Roman numeral of my birth date. 08-29-93. Yeah. August 29, 1993. And my nickname, Amak. Ayan. Di na yung pagbakanyak actually. No, wala ko dito kumatingat din ang ipakapilag dito kat masabol di. Okay. Ngarod kapot awan dito tumawag nga teachers and masabol tayo ipadawat iti pa premyo courtesy of our generous sponsors. Ay katagar ka mangi pakwatalatan. Papugto? Mang papugto talatan na iti sonata da man ana din ram ko pa ito ya. Talo mo kito ya. Isa ka na yun, Balong. Si kaming ipagano niya sa Canada. Siyempre, title of the song. Name, your age and address. And of course, i-text nyo dito is 0905-808-1259. 0905-808-1259. Okay, tamtamakin ka sa Nilda no nasakit. Sakto lang po, para siyang kagat ng langgam. Wow. Okay, what is the title of this piece for 200 pesos?
ako kahit paminsan-minsan nalulungkot ka rin ba na kagaya ko? Bakit nga ba nagkalayo tayo sa isa't isa, nag-away sa isang bagay na wala Adan halaga. Barta ka na. Maligaya ka kaya ngayon sa piling ng iba. Mayroon na kayang pumalit sa pitak ko, sa puso mo. Nalimutan mo na kaya ko sa piling ng iba. Minsan-minsan sana'y maalala. Di ka ba nanghihinayang sa naglahong pangarap? Dinalo ang pag-ibig ng pagmamalaki. Maligaya ka kaya ngayon sa piling ng iba. Mayroon na kayang pumalit sa pitak ko, sa puso mo. Di mo ba ako naalala kahit minsan, minsan lang inaamin ko, mahal pa rin kita. Kasi lang kapartak, abo, and we have a winner. Tawagan mong balong. Okay, partakam. Yo! Hello, good afternoon, Hello. sir. Yes, good afternoon. May we know who's on the line? Sir, si Jun Kapakungan po from Saranay, Cabatuan. Yung huling callers nung nakarang linggo, sir. June Kabakungan. Okay, 54 years Ah. old. Yes, sir. Api ka sa nagubing mo tiposis mo, kasla mga 32 kas di lang. Hindi, sir. Kompleto pa yung ipan. Ayan, kompleto pa yung kanungipan. Ay, wala kasi yung ipin ko sa baba, sir. Kaya parang plan. Okay. Okay, sino nga ron tikim mansion da, di nga sunata, just to give a trivia kada kita idumdum nga. I'm sure amom. Sino kumanta? Ay, wala na, sir. Alam ko lang, sir, yung title lang, sir. Kasi matagal ko lang hindi rin ako nagbibideo, okay? Okay. Okay, so i-refresh lang kita. Ang kumanta is yung kumanta ng Sayang. Sir. Claire de la Fuente, who passed away. Hindi na po Ay, COVID. nga pala, sir. Paminsan-minsan. Okay, once again, congratulations. And apo, bahala ka kumablaon. Taka mo kablaawanan. Ay, yung anak ko na lang, sir, at kan, malapit na yung board exam nila. Kaya, siya na lang ang kwan ko, tutok ko na lang sa kanya yung support ko sa yung sa Panginoon, sir, yung sa board exam niya, sir. Well, okay. So, good luck kung natangar. Diyan ti anak mo niya.
Okay, nga Uwi na, sir. Gcash dito, ano, load? Load na to, sir. Load. Okay, dito sa number na to. Okay. Sir. Thank you, sir. Anati number yo, sir. Data ka nun. Okay, so that's... Anati number yo. Ata ka nung number rin. Madian nga number no Globe. Ay, yung TM, sir. ITM ato, ITM. Okay. TM, yung 44, sir. Okay, thank you. And Elidel Balsita, kung na dito yung pangamalam, watching from Bacoor, Cavite. And Lito Cabais, mga idol na yung pangamalam yo. Dito, katrikos ko man na kansyon ni Rico J. Abuhat. Apo, parigatin na kami. Dito nga buhat. Okay, later on, barbaring ambok pa, dito nga sunata, elementary akpa lang, hindi kinantak, dito, buhat nga dito. Okay, balong, take, yan. Take this. Panawen and watching here in Kuwait. Kung ano naman niya. Okay. Yan, shoutout nga sa asawa ko na si Lovely Kalma kan tayo buong at yara sa asmin ni Kate Sandra Kalma kan aminan nga Kalma family ken Mamawad family dito Saranay Aurora Isabela. Ayan ni Johnny Mamawad Kalma Jr. Kung naman nilita mo na tatayak pa sir duo pero si pinambor ako nag-text my request sir. Don't forget to remember. Please, sir, please. May request song. Salamat ko na. Okay, when adote messages ito, wait, kitaan ta, pumasa ta, adote text pa iso. And, thank you, Jay ko,
Oh, sayang nagatututipim mo to. Dandanita. Kahit paminsan-minsan kung kunata mo. Sayang. It's, Sir Kablao man ti family Tagupak and family Tangonan from Christina. Nalpas ato yung detayen. Nabasa. Oh, mo ti message nga mabasag. Apo niya was pa sa makinikap sa alis. Apita sayang ko na nantijay. Talaga nga sayang ha. Hanggang nga nangabak ka. Ay, siguro intro lang namin tatay sa mga. Yan. Mga idol, naimbaga malamyo. Request ko man kansyon ni Rico J. Buhat. Katropa from Myra Isagire. And hi idol watching here in Kuwait from Mary Joy Abon. Naimbaga malam kanya yung mga idol. Great command to family Pablo and family Pudol from Dalao. Cordon Isabel, Agyaman Akmanga idol from Rick Lawrence Pablo. Awan mading nga kwalita buhat. Mading piyesa. Pero kita man, no, dati buhat tadi nga lyrics. Something like this, nga matik malagipan. May kasiyay, talagang kasiyay. May kasaysayan tulad ng pinangyarihan. Awan matik malagip dito yun. Okay, next time po ta practice dito ay napintas dito ay buhat ubingak pala idi. Idi na odi nga kinansyon dito. Nung tayo'y magtanong aglalao kabaro. Okay, for the meantime, dati may isang sonata po. 3 minutes more. Yeah, so nga may salaeng dapat atikit may paay katikit iso amin ang apo nga hampay nagpakulay tipo. Sibot pa'y di damdamo nga ingka maserpat kas ka man latay dalayap nga ngalsem kaniyak kasaginaw biyag ko bantay karigak nudi kan mapurus patay pagtungpalan anano enta pintas mo nga ing-ingutem unay met umanay asay kwam nudang tengni patay agayat kaitan takasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Sipot pa'y di damdamo nga ingka maserpat kas ka man latay dalayap nga nangalsem kaniyak kasaginaw biyag ko bantay kayarigak nudi kan mapurus patay pagtungpalag an-anwen kapintas mo nga ing-ingutem unay met umanay asay kwam nudong tengni patay agayat kaitan takasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agtarigagay ang tapintas mo nga ing-ingutem unay di met umanay asay kwam nudong tengni patay agayat kaitan takasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agtarigagay yan tangay at tuyak nga agtarigagay.
Magsubli, abot iti pagkain nyo kalpasan ti sa magmumano palagip. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International. Nga road! Yes. Nagsubsubli na kiti pagayam yo, katropang John Mark. And katrubang June for the last hour of our show at Dakami Manon dito 104.9 Santiago. Exciting! Ako nagbayagan. And agsala tayo kung na ni Mark Alvinir. Ano na dyan sa un? Ayan. And Jenny Agustin, good afternoon. Host, masugod niyo ako. Masugid niyo akong tagapanood ko na naman ni Jenny Agustin. Ayan, pa-shoutout man ni Daddy Insan Fernando guys, senior ni Uncle Igong kung na madama sundot. Request na kano iti damagik man ken ka from Fernando guys Junior. Yes, at pa-shoutout po sa mga sister ko sa Bunga, Karanglan, Nueva Ecija, Miriam, Reynaldo, Dominic, and Thelma. Oh. Dita kabisado, dita damaga man ka, dajay kwati kabisado ta eh. Damagik man ken ka. Tiraam. Tiraam. Okay, ladies and gentlemen, John Mark Testing. Pastor, damaga man keng ka. Testing lang ata. Damagik man ken ka, nuay ayaten nakmetlae. Tangamin jakap-kap nekan no bisika tay mangisa. Ato sayang guseng kasladi na paggugustuhan. Takinunang kanpay jak may bagay tasabihan. Damagik man ken ka,
sinupod no nga data puso. Tay kadi madamdamag ko wenno siya piman ang nanumo. Kaya't ko lang manigurado, kaya't ko tay napaypayso. Tanarigati maikulbo no manglimlimo taayat mo. Aniya kati ti apayso alugar ko'y ayat ko. Aniya kadi ka ikarian nga puno unay apuso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyang ko kinaulpi tanakin mo. Data puso tay kadi madamdamag ko wenno siya piman ang nanumo. Kaya't ko lan manigurado, kaya't ko tay napaypayso. Tanarigati maikulbo no manglimlimo ayat mo. Aniya kadi di agpayso alugar tuy ayat ko. Aniya kadi kya ikarian nga puno unay apuso. Di mo sawen nga awan, sigurado ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanakin mo. Aniya kadi di agpayso alugar tuy ayat ko. Aniya kadi ka ikarian nga puno unay apuso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanakin mo. Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanakin mo. Well, that's it. And Cactus namin, jay kabisado tati lyrics nita. And Rocky Escalante says here na bangal daw mga idol. Request kumanda tayo sirok ti pandiling mga idol. Sabi ko mata, makan tayo. Kunana. Ayan. Hello Karoba, signal number 3. Number 3. Dito yung Hong Kong, ganan Tinelli Mariano. Ayan. Okay, signal number 3 nakapoy di jay. Tayong gana signal number 10. We have a caller, 6575 on the line. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, may we know who's on the line? Mila Villar, sir. Mila Villar of Rizal, Alicia Isabella, good afternoon. Kaya niya di madamag, ape awan nila kay Pedro. Ikaw mo, sir. Napanag kampanya. Okay, Karod, go ahead, kumablao kan. Kablaawak
aming mga kabaranggayak di Rizal. Nang rona ni aming Libed family sir. Nang rona ni Brother Pedro Libed, kenti pamilyana. Family Villar, Dabaya Upre, ating dalin. Dagiti anak da. Camilo. Family Isyoko, ng Katilo, nanti Candid, ni Baby. Kasama ti pamilyada sir. Bagis ko di Tagumbawan. Chake ni Manong Kondring, ni Pagkungaseni kindagiti anak da, kinapumi. Gitay ka anak at Cordon. Ni Ruth ni Narciso kinti pamilyada. Titay ka barangay at dito Salvacion sir, Purok Sais, Dante Feli, Kumare Esther. Salvacion. Alicia sir. Okay. Kastamit bigay pamilya Kapayan, ni Chang, Ninita Kinigater, Linkin nila Kayna, kinti pamilyada. Kastamit kada kayo amin dito istasyon sir, nang nangyayag ni sir. Okay. Pagyamanan mo yan po. Okay. Ajila ang? Meron, Adda sir, what's the open city? Hawan. Kanya ito dyan. Martir nga po sa Adda sir. Adda pa no? Martir Apuso, baka yun dito din namot. Martir sa balay. Apuso. Ay, sa balay? Balay. Okay. Manmano. Aki jay kantami, i-request mo to sigurado nga makantami, takantami nga. Sa Ilocano song sir. Okay. Sige nga. Thank you. Kamsat Mila. Okay. That's it. Mila Villar. Apa medyo Villar lang. Ay. Sa bali ni Mila Villarta, Jeramon Ajay. Okay, Mila Villarta. Basta Ilocano kano kunana, mabalin la tama dito ya. Tagariti kundi dit kuriyat. Tila tali gasat tibaak. Okay. Gasat itibaak. Ruwak mantisi duduko Adi peniliday na kenatmanto Yak man lamay teksa Tigurak ana palaos Amang kapay na siyaktek baba Barong emdaanin awan bay asawa Lakaya ko na ng madandanaganan Jaksan maramanan Di grasya ni ayan-ayan Jakat pagbasulan lukas at ibaga Gagangay di baru-baru nga nagbaan Di paila at betal bilang uyawen na Paila akurat kay babae ang matikaniyan babaan Barong emdaanin awan bay asawa Lakaya ko na ng madandalaganan Jaksan maramanan Di grasya ni ayan-ayan Jagat pagbasulan no kastat ibaga Kagangay di baru-baru nga nagbaan Di paila agpetal bilang uyawan na Di paila akurat kay
babae ang madikaniyak, di pa'y naupurat, ay babae ang madikaniyak. Yes, pa-shout out kami manong dito'y Maki Laundry, Patol Road. Dinomingo kami nga agdang-dangag manong habang agkupkupin kami di Labada. Manong kablaaw man ni Manang Levy ken Nanay Loleng ken kasamot di asawa ka ni Jojo Quijano ken kadagiti anak ko dita Sinsayon. Thanks po from Emmy Quijano. Yan. And once again, teachers, apo, tumawag kayo. Nasayang di pa premyo yo, apo. 0905-808-1259 is the number to dial. And, okay, Romelia MRC. At dito mo tawag, apo ni Kapsat Pedro. Okay, go ahead. With your greetings, partakam lang, pumatalastasan. Hello. Yes, go ahead. Una-una ay kablawang gawan ti nangayad kan maka-inspirar nga programa yo. Narayod ko nam samutan. Nangayad. Narayod. Saan nangayad? Amom ti nangayad. Nangayad kan maka-inspirar nga programa yo. No nangayad di ka nasawon ka nakapinpinta sa launay. Buko na narayod ita tayo. Okay nga rod, pagyamanon na iti narayod nga pangablao mo. Sir Jan, kablawa mga rod ni numampay ay hana nga nagtawag nga naglagaw sa teacher dumam amin nagiti kabla awisam ka sa nga nautiak Sir John and JM. Kablawa nga rod ni paring Camilo Choco, kini Mila Villar. Amol ulitin yung kinablawan ni Mila na utikan una sunan. Mila Villar, kini Elsie Valdez. Analisa Inchudora Lebed, kini Delia Lebed, ni Digitay Apok, jay Neva Vizcaya. Barakbet, Barangay Barakbet, kablawa kita ngaron ni ti Apok ni Sayan mi Lebed nga nang courier man kinyam tatay jay kwayo ti Facebookan. Sayan mi Lebed, kini Saysan Lebed, kini Raquel Lebed, Severino Lebed. Nagitimutan padak nagdengdeng iti daytoy nga narayod. Nangayad nga kanay mag-inspirar nga programa yung itang bigat ay itang malam. Thank you, sir. Ajay nga iyar arungain ko kanyam, sir. Iyar arungaing nga narayod nga. Nangayad. Apo yung awan na mo, titinga na aldaw, yung awan na kami. Awan na kayo, ngaroda at ay nagtulagan tagat isis mo kinyak nuwano niya ti banag na decision mo. Sige ngaroda. Maamam damdam mo sit. Okay. Ngaroda mangi dato na mga rod karigiti pada dagdag ti kanta nga ala-ala ko ikaw. Ala-ala ko ikaw. Ala-ala ko ikaw by Eddie Peregrina. Okay, matungpal takalikagom mo. Thank you. Thank you. Kapsat Pedro Libed. And basa man pa, di may isang pangablao balong, dita? Bilofil karuba pa shoutout man kanyak nga madamag ng dingag kanyayo ta shoutout kini Tita Nora, Tito Balong and family Mata. More power po sa inyo. God bless you all from Hanilin Alcantara. Hanilin Alcantara. Ang ala-ala ay ikaw kanu balong. Ayan at chayan. Ayan. Retros na no? 60s. Ala-ala ikaw. Ano dyan? Retros. Yan eh. Ay mo, hindi siya bali.
naglalawak barbaro. Okay, medyo... Yan pa yung 1. Okay, na-capture sama ni pare Pedro. Okay. Pero kanta. Tupyangin eh. Ate. Okay, we have a caller, Nanay Belen, all the way from Kawayan. Magandang tanghali po, Nanay Belen. Wala, good afternoon. Pag mo akong iyo on the air at meron ako ikikismis sa iyo. Ay, sige po. Naka-on the air po kasi ito kumablao ka na lang. Hindi, wag mo na akong iyo on the air. Sige po. Sige. Okay. I-off mo lahat ng balong. Mamaya na tayo. Hanapin mo muna yung alaala ikaw, John Mark. At saan kaya yung alaala ay ikaw ngayon, Gun? Okay. Alaala ay ikaw. Ang alaala ay ikaw. Okay. For the meantime, birukan. At kausapin ko lang si Nay Belen. Sandali lang po na ha. At manariman di programa. Okay, awan. Dahil ito yung tingong ko na ako Pa-request pa kayam karuba jay man kusilapan ka para kadagiti chismosa from Hanelin Alcantara. Yan. Ano yung dito yung gamin? Jim. Versions. Agasakon for the last time. Ayun! Okay. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw ang ating suyo ang walang kasing tamis sa gunita pala ay ubod ng pait ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid kung minsan pang mapabalik kaya wala nang nalabi sa dibdib ko kundi ang alaala ng pag-ibig mo asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw Garod, nagsubli kami katropa
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Lasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 Pagayam or yung visit katropang their John Mark, Facebook katropang John page. dito lang Rainier's po. Private At kami Resort. manon dito ay 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Yes, for the last 30 minutes of our show. Thank you so much. Adda kami manon dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Okay, ulitin ko na lang yung kanyang pangablaaw kasi hindi pa naka-on yung ating YouTube kanina. Aha, ayan. Mary Joy Apo, napa-shout out nga sa asawa ko idol, Alex Pagalilawan. Every Sunday siyang nakikinig sa inyong programa. Tapos mga kag-anak ko dyan sa Nakalma, Benito Soleven. Salamat idol. Okay, yan, yun. sorry naman. Si John Mark kasi nandito sa console kanina. Hindi niya na-i-on. Okay. Tatay, aji kwa. Naka-off. Ayan na, awan ti ads ko na damot. Biro kong damot, di ads. Tata, di kabel ko, di ads. Tata. Aji normal sin ma din ay subling adagos. Okay, nga rod. Kaya ako, datang nga rod. Aji sunata nga in request ni Lakay Pedro. One. May sabi nga sonata balong. Ayan, and awan ti teacher nga tumawag. Armata, paimbaga, tay barong at tarigagay, agaya asirupso, ngempi man, very shy, ngamin kanu, gandatan na, nga itatag iti ayat na, iti balasang pagkisman na, mabain amang ibaga. Anyat ina mauray, no awan ti inrok noy na, no payada metrik na, tay balasang ken kuwana. Alakas alaeng, awan iti banagen, arem mataba ibaga, wanday tatpateng kana. Mata, paimbaga, tay barong at tarigagay, agayat asirurukso, ngempi man, very shy, aming kanu,
kandaten na nga itatag iti ayat na iti balasang pagkisman na mabain ang mangibaga anyat ina mauray no awan ti inruknoy na no payadamit rik na tay balasang ken kuwana alakas talaeng awan iti banagen are matabain baga wanda itat patenggana anyat ina mauray no awan ti inruknoy na no payadamit rik na tay balasang ken kuwana alakas talaeng awan iti banagen are matabain baga wanday tat patenggana are matabain baga wanday tat patenggana sa palit na pindot na ni John Mark and we have a caller ano pa nanan Naidapmat. Okay ulitin dito tumawag kapsada no siya sinno ka man nga datlag nga timek agparang ka kata kami napapalikaw-kawan ka na namin. Ayan. 0864. Hello, good afternoon. Hello, Karoba. Yes, Aon. Kalimod na ba, Karoba? Yes, go ahead. At lang kayo man iti nareksangal daw yo. Ken wala man ni mother ko ti balay. Nga dinag dito'y balay. Ni mother ko tisi, Guillermo. Ken kasamit ti kadsat ko ni manang kumates. Ken tay balasang na. Ken kasama tigadsat ko dita si Miguel, dita Ramon. Ken tay balasang na ni Raika ken ni day asawa na. Mabalik Kristis na ta Karoba. Well. Ate man sigod nagpukaw ko man Karoba. Sagot ko ni mother ko. Sige. Well. Thank you. Thank you. Mabaling ka na kiss. Sulat ako na lang. Agap-apurang agsasao. Yan. Sipod nagpukaw ka kanong palong nakingarod kaya ada mga mapukaw dahil nga sipod anda man nanti tumawagan o 1263 hello yes good afternoon hello po ko po si Daniel James Molina from La Union. La Union from anang school dato Manen St. Louis College of La Union. Oh, kita man St. La Louis. Union Cultural Institute. Bakit dalawa? Ay, ano po, part-time lang po. Engineer po ako, pero nagtuturo. Anong klaseng engineer po sila? Civil engineer. Civil engineer, wow. And palagi ko mas malaki pag kumontrata ka kaysa sa nagtuturo Nakali? Kakapasa ko lang po kasi. Kaka, yun po. Okay. Isang question lang. Pag nasagot mo, meron kang 200 peso load. Okay? Sige po. Try ha. Ako din nag-iisip ako nung itatanong ko sa'yo kasi ang layo mo naman. Hindi naman namin alam ang mga officers ng DepEd dyan. So, eto na lang. Isang napakadaling question. Sana nga po masagutan ko. Sinong itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos na Secretary ng Department of Education? Ay, buti naman. Secretary Vice President Sara Duterte. Wow, very good. Ayan, napakadali. Anyway, bumate o kumablao kan kita amumon dito aglawlaw mo and thank you so much. 200 pesos. Sige po. Binabati ko po yung Molina family sa Pugu La Union at San Fernando La Union. Binabati ko din ang Agsolio family sa Santo Tomas La Union. Pinabati ko rin ang Bringas at Perlas family from
all the way from Abra. Ayun po. Yun lang, Apo Engineer. Okay, thank you so much and congratulations. Thank you rin po. Thank you din. Okay, bye-bye. At na, i-text mo na lang kung ano yung ilo-load sa'yo, if it is GCash or load. Thank you so much. Okay nga, Rod. At apo natin ang habak. Engineer kita ang manlaang. Doon natin pag-isusuran mo, ay Saint Louis College. Yan, and matapin may isa. Yan. Kasta aapo no kagaraduar mo kat kagagpalpala ilang. Agbiro ka nga dagos di kasi no naruwam ko nga wanti obrana na medyo makapasadot iti no marugyam ko nakuma iti hampay nga nagubra ito no kwanton no kung kunang pala nga maruwam kanto nga gubran iso nga strike while the iron is hot nga kunada no pimasaka diretso nadalaki ni mga yata. Okay nga rod may isang sonata para kadagiti taga La Union nga mga tayo titikit ko nga kantaan dati ratan. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But she doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I tell her things that I wanna do. But girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But one isn't easy, telling someone we're through. Oh, girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me
As requested by Kabsat James Tatay. With Arizona sky burning in your eyes, you look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Silent version. Yeah. Ana? Say ko na kuma. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you where I wanna go. To part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 ooh. When I'm all chopped up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, when you looked at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same old way. Think about the love that burns within my heart for you. The good times we had before you went away on me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't send it. I'm so lonesome every day. I want you to tell me why you walked out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me,
nothing seems to be the same old way. Think about the love that burns within my heart for you. The good times we had before you went away on me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't send it. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. Thank you so much, Mommy M, for that palipad. And of course, Eko man malo, patay man tayo Eko ta. And with that, we'd like to say goodbye to everyone. And we're about to give you our last piece. And thank you so much for staying with us. And this has been your Katrabang June. Katrabang Jammark. Until next Sunday, the same time, same channel, Karuba channel. And ditamo tapo fan page sa Facebook. Birukin nyo lang ti 104.9. And ayan, next Sunday naman, of course. Once again, kadagiti Tim Marabay, si Maranay, thank you. Sabi ng mahalikan, mayakap ka, masayaw sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas, ay hahanapin ang kalsa. Dapat tumasayo, ikaw ang daan. Dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bakit tuhaw sayong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw? Sayong sayo, laging ikaw. Ako'y ginikinaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, uso'y nagmamadaling lambingin at siyuin ka. O aking giliw ako'y iyong kahit pa matalisod, mapagod at bumigay ang tuhod, di ako hinto. Ikaw aking dulong. Mawala man ang anino ko, nandito ka o ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bakit uhaw sayong sayaw? Bakit ikaw? Bakit ikaw? Di bibitaw sayong sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauhaw, naliligaw, nanliligaw, umiiyaw, nalulunod sa kada tanudod ng pagkatao mo. Nagkakatulalang tula bawat bigas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit uhaw sayang sayaw? Bakit ikaw di
bibitaw sa'yo, laging ikaw. Ako'y ginikinaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.